Primeiro-Ministro da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste no Kadin, Indonésia, atualmente em parceria com a Economia e Harailaran. Presidente Kadin Indonésia, a delegação, junto com o presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, sexta ne encontro o primeiro-ministro Carolina Guzmão, onde informa com a nota entendimento ne bem líder setor privado Husinação Rua ne assina ona e a quinta semana ne. Além de ne discutimos com a plano Sira para futuro, liu o insa serviço mútuo ou de apoio ao desenvolvimento da economia Timor-Leste no Indonésia nien. Encontro do Excelência Primeiro-Ministro entre Kadin Indonésia, ou Ketua Kadin Indonésia, Ketua Umum Kadin Indonésia Pak Arsa Rashid, ou Câmara Comércio do Timor-Leste, mai cumprimenta seu Primeiro-Ministro. Pak Arsa Rashid mai informa seu Primeiro-Ministro para nova memorandum of understanding berkalang Câmara Comércio Halo Kadin, futuro atau serviço at Halo Motuk, e haremos visão ne bem Pak Arsa tia com nova Timor-Leste forma ser um serviço mútuo a economia Timor-Leste nos países vizinhos. Portanto, encontro lá de que teves, seu Primeiro-Ministro aprecia-los, seu Primeiro-Ministro agradece para a atrás de que tua cara Indonésia, e a visão ser para Timor-Leste, a tua colaboração dia em futuro e a área economia, o área setor produtivo sira, não é belo contribuir para o desenvolvimento do Timor-Leste, nós cria ligação no meeting de Clutão com Indonésia. Seu Primeiro-Ministro aprecia, e usa outras forças parceria né, e a prática, a tu hadia economia railaran, a tu muda empresário sira Hanoi, de cria empresário fonseira, empresário sira micro, pequenas, médias empresas sira, a tu começa a produz, buat balik railaran, o apoio conhecimento da Câmara Comércio e Indústria Indonésia ou Kadin Indonésia ne. Presidente Kadin Indonésia promete esse serviço mútuo que faz no CCTL, onde apoia o governo a atuação e crescimento da economia, no contribui para o bem-estar e mahotunian. Bertemu sekarang dengan Perdana Menteri, bagaimana di sini terlihat bekerja sama antara pemerintah dan swasta, dan itulah yang kira-kira sinergi yang ada. Dan tadi dalam diskusi dengan Perdana Menteri, pertama kami menjelaskan bahwa kami melihat hati daripada orang Timur itu luar biasa. Kami menjelaskan penuh dengan kebesaran hati, perdamaian, dan sangat baik hati. Dan itu mencerminkan bagaimana kami melihat teman-teman saudara kita di Timor Leste. Dan disinilah kami dari dunia usaha, bagian daripada proses yang selalu pemerintah ataupun Bapak Prabowo Subianto, Presiden, yang namanya Good Neighbor Policy, yaitu bagaimana di antara kita tetangga saling bisa lebih dekat dan saling bisa membantu. Nah, disinilah kami menjelaskan ada yang namanya government to government approach atau pemerintah-pemerintah, tapi juga ada people to people approach. Nah, ini adalah bagian daripada people to people approach yang dimana larinya menjadi business to business approach yang kita inginkan adalah yang selalu digaungkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tadi kami sampaikan, yaitu kedamaian, perdamaian, dan juga kesejahteraan. Dan dimana kami juga menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai ambisi untuk mempunyai pertumbuhan ekonomi 8%. Namun bukan hanya 8-nya, tapi kita katakan 08. Karena 8% pertumbuhan ekonomi dan 0% kemiskinan. Berarti sebuah pertumbuhan ekonomi yang harus berkeadilan. Dan dengan demikian kami juga tadi mengajak bersama-sama bahwa mengajak teman-teman dari Timor Leste, saudara-saudara kita, untuk juga bersama-sama melakukan tadi membangun atau grow, bertumbuh bersama dengan Indonesia. Nah, harapannya ada langkah besar, ada langkah kecil, ada perusahaan besar, ada perusahaan kecil. Kita di sini bukan hanya bicara perusahaan besar, tapi bicara menengah, perusahaan kecil, dan semuanya. Nah, di sisi inilah bagaimana kita ingin membangun step-step itu. Walaupun sekarang ini sebetulnya sebelum MOU ini pun sudah kita kerjasama, yaitu mengenai beras. Waktu itu bagaimana beras yang kami lakukan di daerah Nusa Tenggara Timur
itu bisa dilakukan juga bersamaan di namanya Timor Leste. Foi no encontro o primeiro-ministro, presidente Kadin Indonésia, a delegação continua para o aeroporto internacional Nicolau Lobato, onde visita a região administrativa especial Ekusiambenu Rewa, Molokwila, Indonésia. Aderet Simenes, bem-vindo Simenes, GMN.